nyuma y'uko tugiye kurebera hamwe abakomedi 10 barenze mu Rwanda. Kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo ibiganiro tujya dushiraho bijye bikugeraho. Ku mwanya wa mbere turahasanga Cedric ni umucontent creator w'umu-YouTubers. Cedric akina sinema nyarwanda, icyo twita comedian, akina n'umuntu bita Prince cyangwa abo muzi bakina mu bakire b'aba miliyoneri kabisa. Uyu muhungu ni umuhungu wamamaye, akaba akoreye kuri YouTube igihe kitangana n'amezi 5, akaba agize abasubscribers barenga 170. Reka turebanire hamwe nimero ya 2. Uyu muhungu bamwita Nyagiso, akaba ari umucontent creator kabisa kuri YouTube, akaba akoresha imbaraga ze zose afite kugira ngo abashe kuba yabona amafaranga atubutse. Ku batamuzi ku izina rya Nyagiso, yitwa umusamariyakazi. Uyu muhungu mu kuzamuka kwe byari biteye agahinda. Yatangiye akoresha telefone iriya igura 21,000, ageze aho arazamuka agura simati kubera ko ubushobozi iwabo bwari nabwo. Yatangiye akoresha telefone ya gatushi. Uyu muhungu ageze ahabona umuterankunga aramuzamura. Ubu sayaze tuvugana ahagaze ku mwanya wa 2 kuko asigaye akora ibintu birenze Abanyarwanda. Tureba umwanya wa 3 ngo uhagaze nde? Uhagaze umugabo bita Kiramani, akaba ari umugabo ufite imyaka 28 y'amavuko. Akaba avugwa yuko muri iyi minsi afite kuba yakenye, ariko akaba ari kata z'Abanyarwanda cyangwa akaba ari kata zo kugira ngo akurikiranwe n'abantu benshi. Uyu mugabo bita Kiramani rero ni umugabo wiguriye imodoka ku giti cye, agura imodoka ihagaze miliyoni 60, akaba ayigendamo we n'umuryango wiwe. Akaba afite abakozi cyangwa icyo muzi ku izina rya team, igizwe n'abantu barenga 60 kabisa. Uyu mugabo Kiramani nubwo bagomeza gukwirakwiza amakuru hirya no hino bagenda bavuga amagambo atari meza ngo yakenye, uyu mugabo afite amafaranga menshi cyane, ahasigaye akurikiranwa n'abantu barenga 340,000 by'abasubscribers, akaba agira views 1,000,000. Reka turebanire hamwe umwanya wa 4. Umwanya wa 4 turasangaho uyu mugabo cyangwa uzwi ku izina ry'umusore bamwita Niyitegeka Innocent, akaba azwi ku izina rya Papa Sava kabisa, akaba akinana n'umugabo bita Ndimbati. Uyu mugabo rero akaba akina sinema nyarwanda, akaba aca kuri radiyo. Uyu mugabo akaba akina inkinamico. Uyu mugabo rero akaba yaramamaye hariya ku izina rya Seburikoko kabisa, ni izina ritumye acakira umwanya wa 4. Mu minsi yashize yari ari ku mwanya wa 2, ariko kubera ko ibyegeranyo kabisa biba bitambuka buri kanya, ubu aparitse ku mwanya wa 4. Tugomeza turebanira hamwe ku mwanya wa 5 turasanga uyu musore usekeje cyane bamwita Dr. Nsabi. Dr. Nsabi akaba ari umusore wishima Imana, akaba akunda gusenga cyane, akaba ari ku rutonde rwa 5 kabisa mu cyegeranyo cyakozwe. Ubu ngubu akaba ari umusore ukunda gukora ubuntu bw'ubugoryi cyane, akaba ahagaze ku mwanya wa 5 hano mu Rwanda. Abakomediye bose ndababwira ngo nimugacika intege, kuko uyu musore Dr. Nsabi akaba yaratangiye gukora uyu mwuga wo gusetsa Abanyarwandakazi. Uyu musore witwa Dr. Nsabi akaba ari uwo mu majyaruguru
y'u Rwanda. Uyu musore akaba akomoka hariya ruguru bita i Musanze. Uyu musore akaba akunda gukinana n'umugabo bita Kiramani uhagaze ku mwanya wa gatatu kabisa. Uyu musore akaba akunda gukina mu buryo bushimishe cyane, akomba amasafuriya. Kandi banyarwandakazi mbibutsa gukanda subscribe mugafungura n'inzogera kabisa. Tukomeza turebanira hamwe ati umwanya wa gatandatu uhagaze ndi. Umwanya wa gatandatu ahagaze umusore bita Shema Patino. Umusore bita Patino ufite kuba akurikiranwa n'abantu barenga 380,000. Tukajya ku mwanya wa karindwi turasanga umusore bita Mitsutsu rero akaba ari umusore ushimishije cyane, umusore ukunda gukoresha inkoni y'icyuma, akunda kwishima. Uyu musore akaba afite koteti nzima, uyu musore akaba ahagaze neza. Turebere hamwe umwanya wa 8 turahasanga uyu musinzi uzwi n'abantu benshi, uyu musinzi uzwi ku izina rya Yaka akaba ari umusinzi asinda inzoga, akaba akunda indaya, ariko akaba afite umwuga wo gusetsa abantu. Uyu musinzi rero akaba ahagaze umwanya wa 8. Turebanire hamwe ku mwanya wa 9 turahasanga uru rugabo rw'inda arirwo bita Ndimbati. Akaba yaramenyekanye ari uko yakinanye na Papa Sava akaba yaramuzamuye kuri kariya gace bakinye muri video bakita Kaminine, akaba ariho yamenyekaniye. Kuri ubu ngubu akaba ahagaze umwanya wa 9. Tukomeza turebanira hamwe umwanya wa 10. Umwanya wa 10 turahasanga umugabo cyangwa akagabo gashimishije cyane. Uyu mugabo bamwita Metero Nzovu, akaba akina filime, akaba akina komedi, akaba asetsa abantu batandukanye. Kandi mbibutsa gukanda subscribe mugafungura n'inzogera tukajya twibanira.